Kebersihan pi iwai bape yakanika report kaban mynta sngi ka arpau terik nailar arajar arpau ketkum kanika report balai penmi deka sorkar jungka cala Meghalaya laong ba kibru kibayo pang korbit kat khandai mynta sngi kidon kemba hendro pulaingot na pedeng kini san phongot kidai napo is Khasi district sa phuai kidai ki amfos iwai dai BSF bat prangot kidai ki pajba na is Garo Hills iway na West Garo Hills henyangot na Ribhoy district sangot kadba kiba koj kidon sangot mynta sngi bat kini kidai napo is Khasi district lada khenlang baro kibru kibayo pang hapro kowai kecala Meghalaya mynta kilakiu syaka 1000 sanspa khandai prangot na pedeng kini henyospa laipau kidai kibla kojno henrungut kidai kibla khlatno kadba kibrang don mynta pedeng kajing sya sumar lani aktif kis kilakiu biang syaka praspa hendropuar tang napo is Khasi district kidon kumbasan spa kat sangut na West Khasi Hills laingut South West Khasi Hills iway na Ribhoy district shispa West Jaintia Hills sangut East Jaintia Hills prangut West Garo Hills aspa kat South West Garo Hills sangut South Garo Hills arngut East Garo Hills iway North Garo Hills shipungut ka recovery rate napo kecala Meghalaya kadon kemba 100.20% kadba habro kawai kari India kibayo pang tang hapo karap sakanta kidon kemba hendrup khandai hajar hendruspa san poar kibla khatno khandai spa nyau lada khenlang baro kibru kibayo pang habro kawai kari India kidon kemba arpo pralak lai pundru hajar khandai spa arpsan na pedeng kini arpolak khandai pundru hajar hendruspa hendrupsau kidai kibla kojno san pulai hajar praspa hendrup pundru kidai kibla khatno kiba koj hapro kawai kari India kidon henyau pulai poin khandai phuai persen tang kini kebersihan